Počelo je tako što su Jugoslaviju proglasili za tamnicu srpskog naroda i krenuli da je ratom razaraju ne bi li napravili nekakvu veliku Srbiju. Bombardovali su Dubrovnik, do temelja srušili Vukovar. 4 godine držali pod opsadom i bombardovali Sarajevo i Saralije. Umjesto partizana proglasili su četnike za antifašiste i tako pljunuli na slavne pretke. Napravili su jedino društvo na svetu koje se stidi svog antifašizma. Pre toga predsjednika vlade Jugoslavije Antu Markovića proglasili su ustašom i sa gnušanjem odbili njegov predlog da Jugoslavija uzme ponuđenih 5 milijardi bespovratnih dolara i uđe u Evropsku uniju. Umjesto toga dobili smo Slobu Srbina, kante sa benzinom na ulicama, lekove na pijačnim tezgama, sankcije cijelog sveta i dnevnu inflaciju od 20.000%. Jugoslovensku narodnu armiju su predali u ruke raznih Arkana, Bokana, Legija, kapetana Dragana i pomoću njih i njihovih srpskih gardi, Tigrova, Škorpiona, Belih Orlova, Crvenih beretki krenuli da prave etnički čistu državu. Umjesto toga dobili su, a nažalost i mi građani sa njima, rakete Tomahawke, tepih bombardovanje i američku bazu Bondi Stil na nezavisnom Kosovu. Učutkali su i ubijali misleće novinare i umjesto njih stvorili svoje informere, srpske telegrafe, Pink televizije i dete komunizma Milomira Marića na televiziji koja se na čistoj ćirilici, za koju se navodno bore, zove TV Happy. Od države koju je poštovao ceo svet napravili su kleptokratsko-nacionalističku sramotu iz koje nam deca beže glavom bez obzira. Televizijske emisije za decu i mlade, visokog, vaspitnog i kulturnog dometa, kao što su bile Neven, Vaga za tačno merenje, Muzički tobogan ili Hit meseca, zamenili su reality programima Zadruga, Parovi, Zvezde Granda i Ćirilica. Umjesto jedne od najjačih fudbalskih liga u Evropi sa Zvezdom, Partizanom, Dinamom, Hajdukom, Sarajevom, Željom, Veležom i Rijekom, stvorili su seosku Super ligu Srbije u kojoj igraju Borče, Ovče, Pećinci, Surdulice, Tekstilci i Jedinstvo sa Uba. Privatizovali su ministarstva sile i bezbedonosne službe i pretvorili ih u režimske batinaše, to vidimo ovih dana, zaštitnike kriminalaca na vlasti i čuvare plantaža marihuane. Umjesto granice Velike Srbije Karlobag, Ogulin, Karlovac, Virovitica dobili smo granične prelaze na Kosovu, Brnjak, Jarinje, Merdare. Uništili su industrijske gigante, Niš, IMT, Prvu petoletku Trstenik, 14. oktobar Kruševac, PKB i druge i umjesto njih zemlju Srbiju predali u ruke stranih korporacija Ling Long, Žišin, Rio Tinto, Black Rock. Umjesto digitalnih tehnologija 21. veka deca uče veronauku i pevaju popovima i Svetom Savi. Nekadašnje zemlje takozvanog trećeg sveta, Etiopija, Gana i Sudan, lansiraju satelite u svemir, a naše lažne patriote zidaju crkve i podižu ogromne krstače i arbole. Smejali su se svojevremeno Rumunima i Mađarima koji su se otimali da dobiju naše farmerke, najlon čarape ili vegetu, a sada su sopstvene građane doveli do toga da se tuku za jeftine piliće u Lidlu i jedu parizer i jeftine paštete. Važno je da im Tito više ne zabranjuje da slave slavu srpske nove godine, da im pevaju Karleuše i Baje Male Kninče, da pišu ćirilicom i jedu zlatnim viljuškama. Sve je to posljedica nedovršenog društva. Društva koje su zaobišli vekovi humanizma, renesanse i prosvetiteljstva u Evropi. Taj civilizacijski zaostatak